Uchairman ke selection committee ke ying dorbar thau an ke KHADC uba pencengan NCM ula pentip mentagasngi bolo yo pedang naga maulai mauro makim kwa bandon chachayau constituency haka jing penbet thamai kishnong jongki constituency kumman kedau haka jingilang pajba haka singi balang kishnong maulai mauro klakentat bandon chachayau constituency baka kwa banne bet hamaulai constituency namar baka jayau kahap hapo kajaka ke municipal uba pencengan ulaong baka select committee kan sabishar yakane ke jingtho belayo nakashnong maulai mauro ha ka jing shisha ka jing penbet thamai ikishnong kadon kambha yaga maulai constituency namar bakala bun breu palat bat yendu jor bat kiwegi constituency pi aga jingi dai bat ki babun ki bala ai jing tho shana kum chairman jongka sila committee aga bai dai bakani ka ban reorganize ki shnong haki constituency baper ngarai kumba bayo I ka mulai moro la shong ka executive committee ka shong da ka shnong ru but tilawan ai jing tho shana ru baka jing kwa jongki ka long bai bala kumno ki baham aga mulai tahun dorbar ki bandon bai haka mulai jing sya ki kwa baka mulai no maliru bakan wan no shiki nama kumba long menta ka hab haka MDC mo jiao te iya kani namar ba ngidon ka select committee ngan haban place ya kani ka jing tho jongki haka select committee ban ngin discuss haji di bakani ka jing kwa jongki paima mulai moro bat ka mulai tahun dorbar Kani ba ong ba kini kisnong di ba hap ko mulai tahun ba dan be mulai konstruksi mana ba warak ya kini kajing let's say namar kidon ka mulai tahun dorbar ngai ka warak na ka mulai tahun dorbar na warak na kisnong na warak lang ka mulai tahun dorbar ka don lang maka mulai moro ala sel da ka kam ka jing kersan lang jo mulai tahun dorbar kanum risi kata isu na kaliang nong mat ay tidak pedesngo na ka pori temena kaniru kasi idoni ke jinsu na marba imat ka surjong bubun balang na mulai moro ki parkwa tenre ke sulong ba namar bakalawan na ka decision committee ka duty jong ka isi ka long ban place sa ka house tenre ba ka house kala refer ka committee den ni hab nginang yo ka por ban discuss bang ikani ka reconstitution jong ki konstitusi minta tayo de minta Friday mlar stang next week in persang page india ini kan po isu ba hot discussion session ba hoy dada ka sila committee kala complete ya ka proses try napan part special session maka jingi hang ni kalong ba pi ka decision committee ha ka ba ka page ya ka jiao only 17-18,000 tiki perkhat ba kanang don ka continuity bat ka normally samuro tiong ka baha bangin ai ka diga suggestion tri kai tungku pada haka sinong mulai ka dorba sinong mulai tahun dorba bagin nang dei ju ki constituency jungki just kendiat ka jinga diga number of voters